Berta and Rose's mother, and his grandmother. There's other grandchildren here tonight, and she's here to be baptized in Jesus' name. Esta es Teresa, la abuela de Irma, y toda su familia está aquí esta noche y quiere ser bautizada en el nombre de Jesús. Amen. Let's all just pray for Teresa tonight. Vamos a orar por ella ahora. Hallelujah, Lord Jesus. Lay a mighty hand upon this life. Thank you, Lord, for the miracle of Jesus Christ, the miracle of salvation. God, and we just pray the love and power of God will rest upon Teresa's life. She'll manifest your presence in her heart. Fill her with the Holy Spirit of God. Do a wonderful work in her life. Truly let this be a life-changing event for her. For the power of the Spirit of Christ, we proclaim in Jesus' name. Agarra su nariz, aquí como le digo. Y con la otra mano aquí. No, con la otra mano aquí. Aquí. So just to hold on until she comes up. So, aguanta su represión hasta que sube para arriba. Amen. Teresa, upon your confession of sins, Teresa, su confesión de su pecado. amen, obedience to the gospel, Y obediencia al Evangelio. we'll baptize you La voy a bautizar in the name en el nombre of the Lord Jesus del Christ. Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. En Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah.